Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ihebret Idawanplishisha swear ibashang basa hamaulay nongkwar. Ibawan haka kedan Nyngkong haka art stream haka exam HSSLC na Saint Edmunds Higher Secondary School haka jingkran berkilat patai kubor ila penpau ke jingsngongu ke bakraw hadian bila yo ya ka first position haka top 10. Habekran badi ila penpau bawatlah pedeng ke Jingshitom ke bai iju kendu. Hynrei kata kamsyam la Khanglad ke jing angnut jong i ban pas bah ke exam HSSLC ila penpau ru bai idon ke jing angnut ban yakon ke exam UPSC lada kalat ke syak. Nakalang kakmiya jong i kakong marin dalin swear kalapan pau ke jing sngo kendit baka khun kalapas bha but one shakmat batlah hapdeng ke Jingshitom Hynrei ke yo haka first position. Nyngkong tinga aingo shuyu ble lingba jong ngayo ikani ka jingkur kuma kalang but ru aingo iki nong hikai ya ki naga school ki ba ai ka jing hikai ya principal ki baju yang ong be ingi bangin yang minat but kam tam ru iki kami ki ba kersan yang ki ba ai yang ka sport ke bangadan kam lagi but ru ki ba yang bahasa ki para paraja kum lu gajing kre ru ki exam so ta tra yo ai kajing pen kre ka ngam de bu than ka study schedule namar ba kidan ki jinja ting apang shitam te Hynrei ngai minat ngalong consistent and I put in my hard work so tang tahi kare jing yang minat atu bisam nam kinu jing e apa na por bikre sa kon ta exam kidan ki jing e namar nga di pribhasha shitam bet man kapor tiki wan ki jing pang ki jing shitam Hynrei wala ka taru ngai duai huble punai nga takabor but ngaru ngai pen kre nga put in hard work ka bangadang yo ipor itang bakinyat ru nga pinlut ha ka jing pulih te kiga ka thong do pi pat ni shmat ni shakmat te I'll go for degree te ngan shim honors political science and ngan sepet ka thong ke ka bansayat ni kana ju pi pat e ba ju pat dan pandang ni wei pat ki na ki ni shmat bakin yai minat kin dan ya ka jingtang bakin bu ya ka hard work na do bas tang jong snap bakim de ban bu teng ki jing pulih namar kat kan ke age ling bun distractions de Hynrei ngin bu kita insight ni have balance kalai ni la ban le ke bani kwa mo Hynrei ngin ban balance lang sini sade de kang ba ni yo ka thong ka bani kwa bangin bu ki goals ki dreams chikam kyo mo pension oras ta profession Jingshitom kiba wanra ye i kan ka buram mo bat kumju ru ya kisina school baro bedon kat be parlo jong i kiba I mean CM mo we ka pos we po tan kata hi ka buram ni ashu blai si yo bai jidon ko Jingshitom for by exams bedon ho i si bi kershani pre ha ha po ko kershani ing ka po be i le ekni selection ro ni shisha idan ga daba krat idon ke jing tolot te ko anat tingi adem na di po super care ro de po bai mi na hospital hili for exams ro mi na hospital tingi ro ngia kersan per ngai ko blai super care ko ba ailat ban pelagi pedeng ban don exams mo ki sha kan ban ni to exams de hang turu iwan pas bah te kataro shwa tingi kersan i ko ta kan da bangian hab ya Jingshitom ngi kimi paru abangi kwa ki kun mo bakin wan chukmat te ngi rung hab ya le kat bala hi Jingshitom ngam shim ga buram teng sledi paru ibadan kat be bati hagi baro ki benta mo ke baro ni dan kat lang te ga buram syang i ashu blai ngi ni kasngi lishi buat mi linti nem bai kun do pin yo ai ni ka first position ke jing kimi linti ho on ngi la ju hadu ya kan ni pan inwan ha ka first tingam dan jing kimi linti hadu mentar wani tu finga nang kanyu sa ho nga expect mo be in your letters ki subjects tamar ba ka school ga ju om hi be de kna e be minot re ngam mi linti pade long hadu e kan be in one first de to katar ma buram nga ashu blai kan ba ke ba mo ka be yo mentar de gelimba ka jing Jingshitom mi jong i hi ja be ri ba kan ni ga jing kre jong ko ka pele ga exam te hatu na kalya ju ni ki pa ki ya bo na me ka por ni ko ke ko jing na ni fi IT bi hi de kata tinga IT be hi na marbalay ngam go ka po na may ila he mo kam de shuk na red mo nga pet ya ka por de si so thu hi kan ka por be kisno la de ben kre kon ngim ju bo ka por te ibu hi na la de ka ta ka da mo ang kinga ai kule ye i shwa ni ko ma de ka Jingshitom jong ngi de gilang ku pa ngi shudan dengkat bat i Hynrei
But step at si mat ngi tre ka de jo hi nak ka bi tre shitam ken